Amahoro y'Imana nshuti bakunzi ba Utu TV. Utu TV nkuko twababwiye igenda bagezaho amakuru abagiye agezweho kandi ikayabagerezaho ku gihe. Uyu munsi rero twifuje kubagezaho amakuru agezweho muri aka kanya. Muri aya makuru tuza kubabwira ko Perezida Macron yagaragaje aho ahagaze mu bibazo by'u Rwanda na RDC cyangwa se na DRC. Turaza kandi kubabwira ko Vatican yihakanye iby'uruzinduko rwa Papa mu Burusiya. Turaza kandi no kubabwira ko Amerika yataye muri yombi Nshimiyimana wagize uruhare rwe muri jenoside yakorewe Abatutsi. Tudatinze rero aya makuru reka tuyatangire kuri iyi nkuru ivuga ko Perezida Macron yagaragaje aho ahagaze mu bibazo by'u Rwanda na DRC. Perezida w'Ubufaransa Emmanuel Macron yavuze ko ashyigikiye inzira zo gukemura ibibazo hagati ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'u Rwanda binyuze mu nzira z'ibiganiro. Ibi byatangajwe n'ibiro bya Perezida w'Ubufaransa kuwa 21 Werurwe 2024 ubwo yari amaze kugirana ikiganiro na Perezida wa Angola Joao Lourenço usanzwe ari umuhuza hagati ya DRC n'u Rwanda. Itangazo ryagize riti Perezida wa Repubulika Macron yakiranye yombi umuhati wa Perezida wa Angola mu gukemura ibibazo bya Kongo, by'umwihariko uburyo bwo kubikemura mu nzira ya diplomasi. Akaba ashyigikiye byimazeyo iyo nzira y'ubuhuza mu gutuma haboneka igisubizo ku makimbirane biciye mu biganiro, nk'uko aherutse kubyibutsa Perezida w'u Rwanda Paul Kagame n'uwa RDC Félix Tshisekedi. Muri Gashyantare 2024 Perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Félix Tshisekedi yatangaje ko yiteguye kuba yasubira mu biganiro na mugenzi we w'u Rwanda Paul Kagame hagamijwe gushaka igisubizo cy'umwuka mubi umaze iminsi hagati y'ibihugu byombi. Perezida Macron atangaje ibi nyuma y'uko Ubufaransa bwagiye bugerageza guhosha umwuka mubi uri hagati y'u Rwanda na DRC. Muri Nzeri 2022 Perezida Paul Kagame mugenzi we Félix Tshisekedi na Emmanuel Macron w'Ubufaransa bagiranye ibiganiro bigamije kurebera hamwe uko uburasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo hagaruka amahoro. Aha abakuru b'ibihugu bahuriye i New York muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ahari hateraniye inteko rusange y'umuryango w'abibumbye. Mu nkuru Jeune Afrique yatangaje muri uwo mwaka yavuze ko ifite amakuru yizewe avuga ko Ubufaransa bwinjiye mu bikorwa byo guhuza u Rwanda na DRC ku bw'amakimbirane bifitanye. Amakuru avuga ko muri Kamena 2022 ubwo umwuka mubi wari wifashe nabi cyane hagati y'ibihugu byombi, Perezida Emmanuel Macron yagiranye ibiganiro n'ubuyobozi bw'u Rwanda ndetse akaza kwiyemeza ko azahamagara Perezida Félix Tshisekedi kuri telefone. Bivugwa ko kandi kugira ngo habeho ubuhuza bwa Perezida wa Angola Joao Lourenço, Perezida Macron yabigizemo uruhare ndetse agakomeza gushyigikira intambwe zose zagendaga ziterwa. Mu nkundira amakuru yacu tuyakomereze kuri inkuru ivuga ko ubuyobozi bwa Vatican bwamaganye byari bimaze iminsi mu itangazamakuru ry'Ubufaransa ko Papa Francis ateganya uruzinduko mu Burusiya rugamije ibiganiro byo guhosha intambara. Umushumba wa Kiliziya Gatolika ku isi Papa Francis mu bihe binyuranye yagiye agaragaza ko akwiye gushaka igisubizo cyahagarika intambara y'Uburusiya na Ukraine, ndetse aherutse kuvuga ko Ukraine yakwirengagiza abo mu burengerazuba bw'isi ikemera guhagarika kurwana ikajya mu biganiro kurengera ubuzima bw'abantu bukomeje gutira. Gusa nubwo Papa yavuze ibyo, Vatican yavuze ko uyu mushumba nta butumire yigeze ahabwa bumusaba kujya mu Burusiya, bityo ko nta rugendo ateganya kuhagirira. Ibi bitandukanye n'ibyiriwe mu bitangazamakuru by'imbere mu Bufaransa kuwa kabiri tariki 19 Werurwe bivuga ko umushumba wa Kiliziya azasura Uburusiya muri Kamena uyu mwaka, ndetse nuko na Vatican yatangiye kuganira n'abadiplomate b'u Burusiya kuri urwo ruzinduko. Amakuru yacu ari kugenda avuga mu nkundi tuyasoreze kuri iyi nkuru ivuga ko Nshimiyimana Eric yafunzwe n'inzego za Leta Zunze Ubumwe za Amerika akurikiranyweho kuba amaze imyaka 30 yarahishe uruhare rwe muri jenoside yakorewe Abatutsi mu mwaka w'1994 kugira ngo yemererwe ubuhungiro ndetse n'ubwenegihugu aho muri Amerika. Nshimiyimana w'imyaka 52 yari atuye muri leta ya Ohio mu mujyi wa Uniontown, akaba yafashwe kuri uyu wa kane ku itariki ya 21 Werurwe 2024 akurikiranyweho ibyaha birimo guhindura no guhisha ibimenyetso by'amakuru y'impamo, gutambamira itangwa ry'ubutabera no kubeshya urukiko bivugwa ko yakoze mu rubanza rwa Teganya Jean Leonard yabayemo umutangabuhamya mu mwaka wa 2019. Umushinjacyaha wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika w'umusigire Joshua C. Levy yavuze ko igihugu cye kitazaba ubwihisho ku bakurikiranyweho ibyaha byo gukonyora uburenganzira bwa muntu n'iby'intambara. Yagize ati Nshimiyimana akurikiranyweho kuba mu gihe gikabakaba imyaka 30 ishize yarahisha amakuru ajyanye n'uruhare rwe muri jenoside kugira ngo abone ubuhungiro muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse n'ubwenegihugu bwa Amerika. Itegeko ryacu rirebana n'impunzi n'abashaka ubuhungiro
ubuhungiro ribereyeho kurinda abagizweho ingaruka n'itotezwa, ntabwo ribereyeho ababigizemo uruhare. Ibiro byacu ndetse n'abandi dufatanya gushyigikira amategeko mu bikorwa twiyemeje gushakisha ndetse no kuburanisha abo bose bakora ibyaha mu bindi bihugu, ubundi bagakoresha uburiganya ngo babone ubuhungiro hano. Ko yavuze ko batazatezuka ku muhate bafite wo gukomeza gushakisha no kugeza mu butabera buri muntu wese wagize uruhare mu byaha by'intambara n'ibyibasira inyokomuntu. Inyandiko zishinja Nshimiyimana zigaragaza ko mu gihe cya Jenoside yakorewe Abatutsi yari umunyeshuri wiga iby'ubuganga muri Kaminuza y'u Rwanda i Butare, akaba yari mu b'imbere mu ishyaka rya MRND ndetse no mu mutwe w'interahamwe. Izi nyandiko zigaragaza ko hari ibimenyetso by'uko Nshimiyimana yishe abagabo, abagore n'abana abakubitisha ubuhiri, hanyuma akabahorahoza akoresheje umuhoro. Hatangwa urugero rw'umwana w'umuhungu w'imyaka 14 ndetse n'umugabo wadodaga amataburiya y'abaganga ku bitaro bya kaminuza bivugwa ko ari we wabishe. Bikaba byaranamenyekanye ko hari n'abagore yafashe ku ngufu cyangwa akabafatanya n'ababafataga ku ngufu muri icyo gihe. Nshimiyimana yahunze ava mu Rwanda mu mpeshyi y'igihumbi 1994 nyuma y'uko inkotanyi ziteye, ahita yerekeza muri Kenya, aho bivugwa ko yabeshye inzego za Leta Zunze Ubumwe za Amerika zishinzwe abinjira n'abasohoka kugira ngo yakirwe n'impunzi. Nshuti bakunzi, turabashimiye cyane ku makuru yacu mudahema gukurikira. Reka amakuru yaragezweho aka kanya tuyasoreza ahangaha, nta handi mugomba kujya mubona amakuru agezweho kandi mukayabona ku gihe. Nahangane kuri Utu TV, kora subscribe, like, share ndetse ukomeze kubana natwe.